So this is a government of goons. So this is what happened in Limuru. Na riu ndeto ni ciakorwo ikiumbuka about nuyu urakorirwo agibanga maundu makorwo makiharaganio kuria Limuru kuria Rigathi wa Gachagua arakorirwo akiatakwo before twari icio. Rigathi wa Gachagua ni arakorirwo akirekereria ndumiriri yake ni undu wa what happened muthenya wa ira, na his political friends matongoretio ni Gathoni wa Muchomba na Karungo wa Thang'wa ni makorirwo magikinya office cia DCI toria marathitwo ni undu wa maundu macio marakihanikire muthenya wa ira, na makoro makiruta demands kuri thirikari among maundu maria makorirwo makienda makoro magikwo kuri Rigathi wa Gachagua ni acokerio borithi iria ikimurangagira. Aikari kuri Limuru ni makorirwo makiuga MP wao ni warabangite maundu maya makuharagania mathiko niguo Rigathi wa Gachagua ndagakihote gukorwo akiariria muingi, na ni makorirwo magitariria makiuga even plan before irari ku make sure Gachagua ni ahingiririo bara na ndagakorwo make his way to mathiko macio, no kuona ngari ciake irathiaga na thibidi nene muno matinakorwo makihota, na nikio mwisho marakorirwo magikinyia kuria mathiko-ini na marakorwo makiharagania. Kulingana na residents, asubuhi the area MP alikuwa amemobilize goons na wakapea 400 each, 400, and the purpose was kusimamisha Rigathi Gachagua achabwe kwa barabara asimanage kufika kwa hiyo burial. Wabera rosini ile kwa hizo tusiriki magana haria atumekuwa to magana kugwa maima areu azoka arehe badi sigana igato kiuria gya kwaniriri mutumia one muhinyirire ku muthuri mwana mutumia ne muhinyirire ku na ruo ngoro so cio moka mama igira kironda kingi nene kironda kia mutumia ogitahona.